Republičkom zavodu za zaštitu prirode u Titogradu rekli su nam da se pelikani gnezde na peščanim i plovećim ostrvima u blizini albanske granice. Verovatno se usled manjeg saobraćaja ribarskih čamaca ovdje osjećaju najmirnije. Najpre smo primijetili dva koja su letela prilično visoko. Odlazili su verovatno u lov. Onda se podiglo 6 pelikana čim smo pokušali da im se približimo. Pri poletanju kao da trče, lupaju nogama po površini vode pa liče na avione koji rulaju pistom. I leteli su kao avioni. Kad smo se već približili zoni gdje smo pretpostavljali da se gnezde, zapazili smo u daljini poveću grupu koja je lovila u plićaku. Odmah su uzleteli, ali nisu odleteli. Kružili su dugo iznad peščanog ostrva Koračice, obraslog trskom i šipražjem. Bio je to znak da su im tu negde gnezda. Obilazili smo ostrvo, ali nismo imali mali čamac ni gumenih čizama, što bi nam omogućilo da ih pronađemo. Pa smo ubrzo odustali. Montirali smo teleobjektiv na kameru da bismo približili one u vazduhu. Tek tad smo vidjeli kako su veličanstveni letači. S obzirom na njihovo golemo telo to je neočekivano, ali kažu da su sunđeraste građe pa im to olakšava letenje. Osobina im je da lete simultano. Istovremeno mašu krilima ili planiraju. Kad su u jatu, obično se postavi u obliku rimskog broja 5, pa cijelo jato sledi pokrete predvodnika na vrhu. U Europi pelikana ima još samo na delti Dunava, ali to je nešto drukčija vrsta. Procenjuje se da na jezeru sada ima 40 do 50 ovih plemenitih ptica. Nažalost, sve ih je manje. Prema podacima iz 1896. izlazi da im se za posljednjih 80 godina broj smanjio za 1/3. Održali su se ovdje možda i zato što u narodu postoji verovanje da će se onom ko ubije pelikana, ovdje ga zovu panac, dogoditi neka nesreća. Ali nije im samo čovjek neprijatelj. Kad gnezdo ostane prazno, na njemu inače solidarno leže ženka i mužjak, odmah se siva vrana ili neka slična ptica sruči na jaja da ih pojede. Prošle se godine zato nijedan mladi nije izlegao. Blizu gnezda često su prolazili ribarski čamci pa su ih uznemiravali. Nekad im i naglo podizanje vodostaja u propasti gnezda. Kad smo krenuli natrag setni, razmišljajući o budućnosti ovih ptica, koje predstavljaju neobično blago jezera, primijetili smo jednoga kako sam dostojanstveno plovi pučinom. To je neobično jer oni ne gnjuraju, nego samo turaju vrat u vodu pa zato love u plićaku i obično kolektivno. Grupa pelikana onako simultano kao što lete mašući krilima sateruje ribu u plićak. Nekad pritome sarađuju s njima kormorani. Približavali smo se našem samcu, a on začudo nije bežao. Tek kad smo prišli sasvim blizu pokušao je da poleti. Ali uzalud. Bilo je jasno da je bolestan ili ozlijeđen. S nama je bio preparator Zavoda za zaštitu prirode Miroslav Iličković i on je predložio da ga uhvati pa da pokušamo da se izleči i pusti natrag u jezero ili ako je to nemoguće da bar prepariran postane dragocen primjerak u zbirci. Tek kad je izvučen na palubu vidjeli smo koliki je, iako je u stvari ovaj srednje veličine. Najpre smo primijetili udicu zakačenu za nogu, a zatim veliku ranu pod krilom. Pretpostavili smo šta se dogodilo. Zakačio se za parangal, a kad je naišao ribar, bojeći se da će mu panac upropastiti ulov, nije imao milosti i ozlijedio ga je udarcem veslom. Ostavili smo ga u kabini i posle odneli u Titograd. Uveče je veterinar konstatovao da su mu pluća teško oštećena i da leka nema. Utroba mu je bila puna udica.
Ovekovečen je i možete ga vidjeti u Prirodnjačkom muzeju u Titogradu. U jezeru ima oko 50 ostrva. Mahom su stenovita i liče na ostrvce i hridi u Jadranskom moru. Vrlo malo ih je potpuno golih. Obično su obrasla žbunjem i makijom. Na nekima raste i lovor, što je još jedna manifestacija prisustva mediteranske klime. Meštani iz priobalnih sela dovedu na ostrva koze i ostave ih da se same staraju o sebi. Ima nekoliko niskih peščanih ostrva kao što su Ingalo, Prejasli i Nespić koja menjaju oblik. U severoistočnom delu pojavljuju se mala ploveća ostrva. To je kad se na spletu žilja nakupi humusa pa nikne vegetacija. Ako se posle korenja spusti do plitkog dna, onda se ovako ostrvce usidri i postane fiksno. Najveće od svih ostrva je Vranjina, čije se dve zaobljene kupe vide odasvud. Visoka je 302 metra, a površina joj je blizu 2 kvadratna kilometra. To je jedino naseljeno ostrvo. U stvari, posle izgradnje nasipa sa prugom i drumom više ni nije ostrvo. Na jednom brežuljku s južne strane nalazi se manastir Sveti Nikola. Sadašnja crkva teško da ima išta od starog manastira bogate kulturne prošlosti, koji se prvi put spominje još u 13. veku. Crkvu je sagradio knjaz Nikola i dao da se podigne velik konak gde su, prema usmenoj tradiciji, najviše boravile njegove kćerke, da bi bile sklonjene od očiju cetinskih momaka. Zgrada konaka iznenada je pre neku godinu planula i izgorela. Kako se to dogodilo u ovom pustom kraju nije ustanovljeno. Šteta je jer nije daleko dan kad će se podizati zgrade na mestima odakle se ne ukazuje ovako lep pogled na jezero. Doznali smo da su pre 2 godine detektorom otkrivena zvona iz 15. veka, zakopana u prošlosti na nepoznatom mestu i da se sad nalaze u crkvi. Upravo detektivskim metodama tragali smo 2 dana za ključem crkvenih vrata, ali jedino što smo otkrili da mu se zameo svaki trag. Ko je u stanju da se uspentra do prozora može da vidi zvona u crkvi. Manastir je tačno iznad ušća Morače. Peščano ostrvo u delti bogato ptičjim svijetom zove se Manastirska tapija. Krenuli smo uz reku koja je glavni snabdevač jezera vodom. Ona donosi 200 kubnih metara u sekundi. Moramo priznati da je, nasuprot našim očekivanjima, zelena i relativno bistra. Vidi se poneki ribar s mrežom, ali mnogo više ribolovaca, pecaroša koji su načičkali obale, jer ovde s velikim uspehom udicom love ukljeve. Preko Morače je 1958. godine izgrađen most koji je sproveo drum i železnicu Titograd-Bar, prvu deonicu pruge Beograd-Bar. Morača je, iako relativno kratka, 97 km, po količini vode jedna od većih naših reka. Velika je recimo kao Vardar na izlasku iz Jugoslavije. Da bi se olakšala gradnja mosta, prokopan je kanal koji je pre mosta odveo deo vode u jezero. Tako je sad stvorena veštačka delta Morače, u čijoj se sredini našlo ostrvo Vranjina. Na ovoj fotografiji je snimljeno iz vazduha, desno se vidi ravna linija kanala. Jedan od osnovnih problema čovečanstva našeg vremena je opasnost od zagađenja vode, zemlje i vazduha od industrijskih i drugih otpadaka. Tamo gde je nivo kulture i civilizacije viši, veća je i svest o potrebi zaštite, pa su i uspesi veći. Nas je interesovala budućnost jezera u tom pogledu, pa smo obišli mesto gde mu leži najveća opasnost, aluminijski kombinat blizu Titograda. Ovim kanalom otiču u Moraču vode koje nisu otrovne. Opasnost ne dolazi ovuda, osim ako se ne dogodi eksces kao 12. juna 1973. kad se prevrnuo neki vagon sa sodom, pa je otrovna tečnost istekla i uništila sve žive organizme u reci do ulaza u jezero. Dogodilo se jednom i da je na misteriozan način u jezero procurio deo sadržaja ogromnog basena u koji može da stane 1.000.000 kubnih metara crvenog mulja, preostalog posle prerade boksita.
Basen je sa strana obložen gumenom folijom, a dno mu je od bitumenizirane hartije, tako da otrovna supstanca ne može da se procedi kroz tlo. Bilo je predviđeno da će se napuniti za 5 godina, ali dogodilo se to za 3. Sad će mu se povećati kubatura podizanjem 5 metara visokih nasipa sa strane. Istovremeno se kopa nov basen koji će moći da služi 7 godina. Pretpostavlja se da će do tog roka nauka pronaći postupak da se ovaj mulj, još bogat potencijalnim sastojcima, dalje prerađuje. Kombinat ulaže napore i sredstva, pa ako se sve obavi po planu, sav mulj ostane ovdje i ne bude pomenutih ekscesa. Morača i jezero bit će sačuvani. Kod nas sve uglavnom zavisi od svesti ljudi, jer još nema takvog zakona kakav je recimo u Poljskoj, da krivca od fizičkog radnika do direktora, već prema stepenu krivice, čeka robija do 10 godina. Plitko dno jezera i oni delovi koji su povremeno pod vodom bogato su obrasli trskom. Leti je ona mnogo bujnija, pa otežava plovidbu i moraju se proseći kanali za prolaz brodova i čamaca. Obilno rastu i lokvanji. Onaj čiji list ostane i preko zime zelen upotrebljava se za stočnu hranu. Među naplavinama uz obalu nađu se crne roškaste čahure. To je prošlogodišnji plod neobične biljke koju narod zove kasoronja. Grozd ovih skrobastih plodova, potpomognut vazdušastim biljnim balonom, pliva na površini vode. Može da služi za stočnu hranu, a skuvan je ukusan za jelo, liči na kesten. Mnogo je zemljišta kraj jezera koje je u prošlosti bilo obradivo, a sada je stalno ili dobar deo godine pod vodom. Plavljenja su posljedica neregularnog odtoka. Značajan preokret u ponašanju jezerskih voda zbio se pre nešto više od 1 veka. Preko nekog mlinskog jaza 1846. reka Drin je jednim svojim delom provalila u Bojanu. Taj krak koji mi nazivamo Drimac, a Albani Drini Mad, veliki Drim, usporava isticanje Bojane jer joj zamuljuje korito, a prilikom jakih poplava čak nadire svojom vodom u jezero. Posljedica je bila da je jezero progutalo neka polja, a druga su pretvorena u poplavna. Pretpostavlja se da je od provale Drima jezero poraslo za 4 do 5 metara, jer danas se ceo Drim uliva u Bojanu, iako još u svim geografijama stoji pogrešan podatak da deo starim koritom utiče u Jadransko more kod Lješa. Među mnogobrojnim projektima o sputavanju rasta jezera bio je i zanimljiv, ali vrlo skup, da se probije tunel kroz Rumiju, kojim bi se deo vode sproveo u more, odnosno iskoristio za snabdevanje primorja. Postojao je i projekat isušenja podizanjem oko 70 km dugačkog nasipa, kojim bi se jezero gotovo svelo na reku, ali bi se ne samo od plavnog terena, nego i od jezerskog dna dobilo znatno plodno zemljište. Ovaj projekat, najskuplji i najteže izvodiv, najviše dobija na plodnom zemljištu, ali najviše gubi na prirodi, flori i fauni. Treba očekivati da će zajednička Jugoslovensko-albanska komisija, koja radi od 1955. godine, u dogledno vreme naći rešenje koje će zadovoljiti obe strane, odbraniti zemljište od poplava i ipak sačuvati jezero. Najrealniji stručnjaci smatraju da će to biti kombinovana metoda na bazi vraćanja Drima u staro korito ili još bolje u novo koje bi ga sprovelo do mora ili niže u Bojanu, čije bi se korito prethodno produbilo. Jezero je u svom gornjem delu presečeno nasipom izgrađenim 1958. godine za drum i železničku prugu. U njemu je ostavljen samo jedan otvor za prolaz brodova, ribe i vode. Od tada je, zbog sporijeg isticanja vode, gornji deo jezera porastao, a zimi manje ukljeve stigne u oka. Nasip polazi od Vranjine i dotiče ostrvce Lesendro. Tu je Njegoš bio podigao malu kulu i postavio posadu, ali i 1843. dok se on s Crnogorcima bavio kod Grahova, skadarski paša zauzme Vranjinu i Lesendro i učvrsti ih. Njegoš pohita da ih vrati. Englez Charles Lamb, koji je te godine stigao na Cetinje da ga posjeti, morao je sići ovamo gde je vladika bio na bojištu. Na položajima s one strane Crnogorci su imali 3 topa. Lamb ovako opisuje artiljerijski dvoboj. Vladika se približi najbližem topu, dugo je nišanio, zatim opali i granata pogodi kameni zaklon na vrhu kule. Bio je to najbolji dosad ispaljen hitac.
Ubrzo je stigao turski odgovor, Đule se zabio u brdo nekoliko stopa ispod nas. Naredne godine Turci su još jače utvrdili ostrvo, davši tvrđavi otprilike sadašnji izgled. Do kraja života Njegoš je uporno, ali uzalud nastojao da vrati ovaj važan položaj, jer se odavde kontrolisao prolaz crnogorskih ribara u jezero. U narodu se sve dosad zadržala uzrečica izgore ko vladika za Lesendrom. Crnogorci su Vranjinu i Lesendro povratili tek posle 35 godina, 1878. Ovaj po položaju, izgledu i istoriji izuzetno zanimljiv objekat upropašten je kao mesto koje se može pokazati posetiocima. Na ostrvu je stup dalekovoda, a nasip nije ostavio prostora za parkiranje, pa je praktički pristup nemoguć. Najveće naše mesto na jezeru je Virpazar. Ovo relativno novo naselje nastalo je oko mosta ispod stare tvrđave. Ranije, dok je jezero bilo niže, proticale su ovuda zapravo tri reke. S juga dolazi Crmnica, a sa zapada Orahovska reka ili Oraovštica, čiji tok je nešto regulisan posle izgradnje pruge. Obe su tekle ispod jednog mosta i tek posle se spajale, a nova reka, koju su zvali Virštica, uticala je u jezero. Sad je ovaj rečni splet iza niskih vodostaja pod vodom. Ova karta pokazuje da se Virpazar nalazio podalje od jezera, međutim sad brodovi pristaju gotovo kraj mosta. Pokraj mesta koje su zvali Vir, jer su tu reke uvirale jedna u drugu, održavao se na zaravni pazar i danas je tu pijaca i otud ime Virpazar, naselju koje je posle tu izniklo. Sada je kej na mjestu gdje se završavala uzana pruga Bar Virpazar, koja je bila u upotrebi od 1908. do 1959. Zgrada bivše železničke stanice u dobrom je stanju i u njoj je stanica milicije. Iznad grada je tvrđava Besac nejasnog postanka. Tursko utvrđenje rušeno je za vreme istrage Poturica. Italijanski finansi koji su se početkom okupacije našli u bivšoj žandarmerijskoj stanici tu predali su se prvog dana ustanka bez borbe. Na kulici koju je podigao Njegoš stoji spomenik borcima Narodno-oslobodilačkog rata. 13. jula 1941. u ovom mjestu gdje je planula prva ustanička puška, u 2 časa i 20 minuta posle ponoći gerilci iz Crnice prešli su most i ubrzo savladali karabinjersku jedinicu. Likvidiranjem okupatorskih posada u Virpazaru i Čevu počeo je sveopšti ustanak naroda Crne Gore. Virpazar opkoljava Crničko polje. Oko jugoistočnog dela Skadarskog jezera stere se oblast Crmnica. Ime je po reci Crmnici koja je posle kiša obojena od crvene zemlje kroz koju protiče. Zbog dobrih uslova za život, blizine jezera i bogatog polja, bila je to najgušće naseljena oblast stare Crne Gore. Oko 1000 hektara polja zasejano je raznim kulturama, a najviše je pod vinovom lozom. Sela su obično uzdignuta u brdo. U ovom zaseoku uskih strmih ulica sela Godinja svi stanovnici zovu se Lekovići. Postoji usmena tradicija da su potomci nekog Leke Gelina koji se 1504. doselio iz Grude u Albaniji. Na vrh sela je pećina gde izvire voda, sada sprovedena kroz česmu. Čovjek ne bi očekivao da ovde, gde sve podsjeća na način života u neko davno vreme, postoji ulična električna rasveta. Svaki dom ima podrum u kome se ne samo čuva poljski alat, nego i pravi onako starinski muljajući nogama grožđe i čuva čuveno crmničko vino. Meštani žive delimično od nekog rada u Virpazaru i od vina. Ranije je bilo i druge zemljoradnje, ali prošlo je više od 15 godina kako se na kamenom gumnu ovrhao poslednji klas pšenice. Od 60 održavanih domova živi se otprilike u 30, a u ostale dođu samo na vikend vlasnici iz Titograda, Bara, Petrovca i Ulcinja, a oni iz Beograda i drugih udaljenijih mjesta samo na letovanje.
U zalivu ispred Godinja je ostrvce Grmožur. Turci su na njemu podigli utvrđenje Kadina Lesendru. Kad je 1878. pripao Crnoj Gori, pretvoren je u tamnicu. Crnogorski Alcatraz trajao je sve dok jednog dana zatvorenici nisu skinuli krov i na gredama otplovili do obale. Uz južnu obalu jezera ispod Rumije protegao se mali arhipelag koji liči na Kornate. Posjetili smo 4 ostrva na kojima su istorijski spomenici: Starčevo, najveće od svih Bešku, Moračnik i najjužnije veće ostrvo Tophanu. Starčevo još neozelenjeno naizgled je siva kupa u kojoj se među stenama jedva razaznaje malo, ali neobično ljupko kameno zdanje, najstarije od manastira iz doba Balšića na ovim ostrvima. Još od 14. veku spominje se kao Gorica starca Makarija, otkud i ime ostrvu Starčeva Gorica ili Starčevo. Manastir je već postojao 2 veka kad je u njemu sahranjen vojvoda Božidar Vuković iz Podgorice, koji se posle propasti Crne Gore obreo u Veneciji i tamo 1519. osnovao ćirilsku štampariju. Nadgrobna ploča koja je bila u sada razrušenoj priprati razbijena je, jer je verovatno neko obijao grob tražeći dragocenosti. Beška je podugačko ostrvo sa dubokim zalivom u sredini. Na prevlaci između zaliva i pučine stoje 2 crkve. Gornja je veća i starija. Pretpostavlja se da ju je izgradio Đorđe Stratimirović Balšić, a graditelj je verovatno bio iz Primorja. Đorđeva udovica Jelena, kćerka srpskog kneza Lazara, udala se posle muževe smrti za bosanskog vlastelina Sandalja Hranića, pa kad joj je i drugi muž umro, vratila se u ove krajeve, obnovila veću crkvu, a podigla sebi za grobnicu manju, jednobrodnu. Verovatno je sa njom tu sahranjena i njena sestra Olivera Despina, koja je, pošto je posle Kosovske bitke dospjela u harem sultana Bajazita, sa sestrom provela posljednje godine života. Gospoga Jela, kako je nazivan napis iznad vrata postavljen 1439. bila je prijatelj knjige, pa je, kao i njen brat despot Stevan u Resavi, osnovala ovde prepisivačku školu. Tu je monah Nikon Jerusalimac za nju napisao poznati Gorički zbornik, zbirku pobožne prepiske između njega i Jelene. Zavod za zaštitu spomenika kulture obnovio je prošle godine crkve, ali predstavnik zavoda nepotrebno je dolazio sa Cetinja da nam otključa vrata. Ovce koje smo zatekli na ostrvu objašnjavaju zašto su sva vrata na ovim spomenicima stare arhitekture obijena. Seljaci iz obližnjeg sela znaju da debela hladovina u crkvama za vreme letnjih žega predstavlja prijatno sklonište za stoku. Preko puta Beške u selu Donjim Murićima je duga peščana plaža koja može da se takmiči s najlepšim na Jadranu. Skadarsko jezero je u dubokoj turističkoj senci, verovatno zbog blizine mora, ali baš bi se blizina 100.000 posetilaca Jadrana mogla iskoristiti da se razvije izletnički turizam. Mnogi od onih koji bi došli na jednodnevni izlet da vide neobičnu prirodu i originalne istorijske spomenike, zaželeli bi da duže borave ovde, a tako se počinje. Na ostrvu Moračniku, koje je potpuno obraslo lovorom, manastir sa velikom odbrambenom kulom, pirgom, smešten je na istočnom rtu. To znači da je građen kad je trebalo misliti na odbranu i da je opasnost pretila sa istoka. Zaista u vreme Balše III, za koga se smatra da je podigao ovaj spomenik, u Skadru su neizmjenično sedeli Turci i Mlečani. U maloj trikohonosnoj crkvi sa osnovom u obliku lista deteline, na otvorenim vratima dočekalo nas je jare. Bilo je tako ljubko i bespomoćno da mu nismo mogli zameriti što ne poštuje istorijske spomenike. Ime ostrva Tophane, koje se na kartama još beleži kao Tophala i Topoana, a narod ga zove Topovana, nepoznatog je porekla, ukoliko nije novijeg datuma i u vezi sa jednim od posljednjih skadarskih paša, Esad pašom Tophanom. Još nije odgonetnuto ni poreklo masivne kule. Bilo je mišljenja da su je izgradili Turci, ali njen položaj na istočnom delu ostrva govori protiv toga.
Pojačanja na uglovima i na sredini, neuobičajena za arhitekturu ovog podneblja, karakteristična su za pirgove u Svetoj Gori. Nije nemogućno i da je ovo utvrđenje najstariji objekat na ostrvima. Obalsko područje nasuprot ovih ostrva u podnožju Rumije, koje se naziva Krajina, bilo je u srednjem veku jako naseljeno. To se može objasniti time što se u to vreme pretežno živjelo od stočarstva, jer kraj je krševit, škrt obradivom zemljom. Pomalo liči na dalmatinsku bukovicu, ali nije tako surov. Krajinu zasad presjeca samo makadamski drum. Stanovništvo se koristi i saobraćajem preko jezera. Sela su razbijena u živopisne zaseoke od po nekoliko kuća. Kod Kostanjevice sreli smo se s prvim maslinkama. One su se od mora postepeno uvlačile duž Bojane, pa obalom jezera i uspjele su da dovde prodru u zaleđe Rumije. Kostanjevica duguje svoje ime Kestenovima i u susjednim selima ima starih kestenovih šuma, kakvih nigde nisam vidio u našoj zemlji. Impozantno izgledaju, a još dobro rađaju. Bolje rečeno, rađali su, jer ne znam da li je neki od njih dočekao ovogodišnji rod. Ovim divovskim stablima, koja, reklo bi se, pamte srednjovekovne zetske vladare, iznenada je zapretila opasnost. Neka bolest je napala koru i grane su počele da se suše. Rekoše nam da smo stigli u posljednji čas da ih snimimo. Naredili su iz opštine da se starine poseku i da se zasade mladi kestenovi. Seča je već počela. Ne znam da li je Republički zavod za zaštitu prirode, koga smo obavestili o ovome, uspeo da nešto spase. Teško je povjerovati da drveću koje je prevalilo preko glave tolike vekove u našem vremenu nema leka od bolesti. Čak ako je i tako, trebalo bi ostaviti da traju dok mogu. Ako ne svu šumu, ono bar neki primjerak. A ima takvih stabala u koje pastiri mogu da se sklone od kiše. U šumi blizu Ostrosa sreli smo grupu devojaka u zanimljivim nošnjama. Bio je petak, pazarni dan u Ostrosu, pa su se zato svečano obukli. Ovo je kraj sa albanskim življem. Narodna nošnja sačuvala se samo kod žena. Bele uzane šalvare, kratak crn somorski kaput na struk i bela bluza sa ukrasnom bojenom tkaninom na grudima. Devojke koje dobrim delom dođu da budu viđene, najviše su se zadržavale oko mjesta gdje su se prodavale ovakve svilenkaste bele tkanine protkane bojenom ili zlatnom žicom. Bilo je dosta i drugih ženskih potrepština, ukrasa, đinđuva, perli, šljokica. Pijaca je nudila i ostalu robu, od suve ukljeve do gumenih opanaka. Dok se sve to može naći i u prodavnicama, stočna pijaca je jedino zbog čega se pazar mora održavati. Od nje najviše zavisi da li će se i koliko će se pazariti druga roba. Pazar je tradicionalni dan kontakta među ljudima. Dođe se, nikad nema šta da se kupi ili proda. Jednostavno da se vidi i bude viđen, da se s nekim izmjeni prijateljska reč, a s drugim prek pogled. Do Ostrosa, koji je krajnje selo prema albanskoj granici, odnedavna dopire asfaltni drum. Sada i oni, zaposleni u Baru i Ulcinju, lako mogu da dođu na pazar u svoje mjesto. Nedaleko od sela, u neposrednoj blizini puta, ali i bez ikakvog putokaza, obeležja ili znaka upozorenja, stoje ruševine prečiste Krajinske manastira, za koji se smatra da je jedan od najstarijih slovenskih građevinskih spomenika na Balkanu. Za njega je vezana i legenda o Vladimiru i Kosari, verzija o njoj koju je pop Dukljanin ispričao u barskom rodoslovu, u stvari je naš najstariji roman. Zetskog kneza Vladimira, čija je prestolnica bila ovde, kako Dukljanin kaže, u mestu zvanom Krajina, zarobio je makedonski car Samuilo. U Prespi sužnja zavoli Samuilova kćerka Kosara. Car oslobodi Vladimira i on se sa Kosarom vrati u svoj kraj. Samuilov naslednik pozove Vladimira u Prespu i na prevaru ga ubije. Kosar ga sahrani u prečistoj Krajinskoj.
Tela Vladimira i Kostre počivala su ovde, dok u 15. veku nisu prenesena u manastir Šinđon u Albaniji. Završavajući prikaz Skadarskog jezera moramo upozoriti da nam je sezona, kad smo snimali, dozvolila da prikažemo samo jedan njegov lik, a danas je vremenski prostor ograničio da spomenemo sve što bi trebalo reći o njemu.